Jom kami kare, karena 21 tarik November ni, Panisagar Nagorik Suruksha Monca bermeju konvensi Andolan, ini buta mari disebut Deburma, bo damsara fire service cakri kayo, bo cakri kayo 2 din cuti pepuro, mono sal kutango, op tak soy hai ke dokter butar mone bagoi, jom Panisagar Thanao case dika Nepal jila Thanao case dika ake fire service ni office di case kajaka ini nogo koto 13 tariko sampuru jong Mukhyamantri no memorandum dika dia puno tak pojonto asame rongno to ise video focus nojak kumuno romjak yani karono dini ang bo matang DG office memorandum dina ni phemo ini salo DG office taman bagoiba saimai atong kintu bondo henoi kaisa bukurui kaisa malai ya receive sono receive dan henoi phemo bo receive sono borok kaisa bukurui abon bagoi ini petake siling mas haisa baike bondo tongnai nei DG office rao jibono ang babu yako nok bunu yako DG office role 24 ghonta se khula tongo ne chong nabo abon moge tini khula mania kayo belai kono khalai mas chong ada boro resign now deputation ang deputation memorandum denai Mukhyamantri no kaisa rena nehmi aro bo kono appointment maya ake takro dijin mata office phaika oro bo joto office bondo pot 7 dine karono joto duita ne age tak thangpai sami chadam nok tam khanya hika tabuk ang ainai salo uchi khebinai office hour no phayiri Dewasa je Arab Tripura rajyoni joto bhrok nyai nai kumerok dengan politics benaro nayamani joto anu coba lainane bagai ang joto nopo ini mungke aini mungke milon deria aini nokse Nepal sila para ke modu mongol para bisajit ni bukra acha tinor phayar okki kono politics ni borok bepuroi Rabu koro de penera aini ataimo bisajit ni ataimo joto borok anu coba punuk phaika borok anu coba lai